Hai korang, okey kita ada mosquito repellent spray. Yang ini adalah daripada natural ingredients, okey. So dia ada bawang, serai dekat sini. Okey, so safe for kids bahan-bahan dia adalah bahan sepenuh jadi tadi, okey, dan protection untuk 5 jam. Okey, dia punya protection. Okey, so safe for kids. Okey, kalau anak-anak anda nak tidur kena gigit nyamuk ataupun nak main dekat luar kena gigit nyamuk, so sembuhkan dulu okey pada mereka. Okey, so sembuh pada kulit. Okey, dan sapukanlah. Okey korang, so boleh try. Hai korang, okey kita ada mosquito repellent spray. Yang ini adalah daripada natural ingredients, okey. So dia ada bawang, serai dekat sini. Okey, so safe for kids bahan-bahan dia adalah bahan sepenuh jadi tadi, okey, dan protection untuk 5 jam. Okey, dia punya protection. Okey, so safe for kids. Okey, kalau anak-anak anda nak tidur kena gigit nyamuk ataupun nak main dekat luar kena gigit nyamuk, so sembuhkan dulu okey pada mereka. Okey, so sembuh pada kulit. Okey, dan sapukanlah. Okey korang, so boleh try. Hai korang, okey kita ada mosquito repellent spray. Yang ini adalah daripada natural ingredients, okey. So dia ada bawang, serai dekat sini. Okey, so safe for kids bahan-bahan dia adalah bahan sepenuh jadi tadi, okey, dan protection untuk 5 jam. Okey, dia punya protection. Okey, so safe for kids. Okey, kalau anak-anak anda nak tidur kena gigit nyamuk ataupun nak main dekat luar kena gigit nyamuk, so sembuhkan dulu okey pada mereka. Okey, so sembuh pada kulit. Okey, dan sapukanlah. Okey korang, so boleh try. Hai korang, okey kita ada mosquito repellent spray. Yang ini adalah daripada natural ingredients, okey. So dia ada bawang, serai dekat sini. Okey, so safe for kids bahan-bahan dia adalah bahan sepenuh jadi tadi, okey, dan protection untuk 5 jam. Okey, dia punya protection. Okey, so safe for kids. Okey, kalau anak-anak anda nak tidur kena gigit nyamuk ataupun nak main dekat luar kena gigit nyamuk, so sembuhkan dulu okey pada mereka. Okey, so sembuh pada kulit. Okey, dan sapukanlah. Okey korang, so boleh try.